Menteri Bapet ya ketenat ilakai ke jela ba bantai dorling do komisi benta ban penstet ya ke jingte ya ke Jawal Nehru kompleks bahkan yang rengkat kerdan bat kiwe pat ki stadium jong ke partai ulalai banjurip hi daladi banyoy I ya ke jingya chaprang jong ke kam hakani ke jinglai banjurip ya ke tai gamadan la senran lang yu ba bantai dor daki officer bat engineer jong ketenat ilakai ke jela rengkat ke jigadan lang ru kinong kitkam jong ke Meghalaya State Olympic Association haka jinjurip ba bantai dor ulas dang shwa ke jingjurip ya kamadan hakabala wengnut baro ki pelangkai bat ke jingtrai menta kalaya chaprang da ka jingtu bantung no dau pulang basisha kumbalong lem kiwe ki madan ya kai football hakiwe pat kiri jong ka perthai hadien kani ula jirip ru sai ka benta basna ka benta ki chaka song ne ki gleri bat ya kiwe ki benta jong ka jingtai na ka benta basna thamai lut na dong sadong ya ka madan bat kiwe di ki jingtai habai kran bat kilap thai ku bor ba bantai dor loi thu ba ya kani ka madan on pendap no mentau snem bat ula ban pauru ya ka jingkemen banyo I ba kam kala ya saprang habaro kiliang Oh, Indonesia ya. Kani kau kanwan nado nang tu untuk hadu untai kan panek ya katain tai tu. Ya, ya. Wan ban jurip mentah sengi namar ngakwa ban make sure ban ensure dalong kumno mentah snam ini ban pendap bino ya kani ka jingtrai ane kumba ka jingtmu jongi kalong ban pendap ko nai Oktober lan November dan dai dalong kumno ngikwa ai man pendap no namar ba ngidang penabun ki event kiba kimi inti pun pelong kani ka caka kani madan JN kompleks kam suki phi mentarang sedang dekini nang mentakat no lai kat tu ngiladap ya foundation mentah kila sedang ban peniang tengah sarai pi kani ka compare dia kani ka structure ngan sweeping ile prefab pre engineering peladon lang tedai na ta kada ong badon kam kani di kor keyboard badak juga por kadai kat kum ka juk ka pemerintah intai kani stadium tadi kata na ta kada dari wala kata ru na ta kada wala lang sini ki kontraktor begini don lang ringkat nadap nang ni yo bani keren berki induk sutu ya timeline kum bangila set na kaliang ka department ke jong mana kaliang ke jongi ngila dap ban mang tingka na ka benta bantai ya ki cakai lekai ki cakak kelan met hakeleng ka state ke jongi bat kham tam hang ni hapo shillong ong pi na ka benta ke jipun kre jongi gini ki big events mo ngong national game na banong ka Khelo India te dai na ta ka daw ka JN kompleks ke ka main stadium but kiwi deh kembapi ketika granulin swimming pool ngila khotendar mentah play bat ki jingtai keleng syatura ru kila don pe gitu ki ketuka biasang mas stadium bat kumju hakang ni apo surrounding jong ni selong ba outskirt ngila nang tai play hajong syang nang wan inspection menit ya ketuka multi complex indoor stadium keturu kala yang ya kelaya caca dia mendai tang baong bahang ni apo JN kompleks ndrei hakeleng hi ka ri hapo jela ke jongi na ka benta bangin penbiang ya ki jaka kelan met lani ki jaka ya ka ki bobiang na benta ki khun samla ke jongi na ka benta ki no ya ka jongi bangin ang la ki ban kintiu na ko ke pos hi ha kani kari hapo JN kani kari ka madan football nong yi hang tai hadien kan don ka sakawai pat ka wei bat ka indoor sports complex ka ba kin bon ki disiplin ki jing la ka ki bandan nang tai bat ha juga por hang ni hapo tenis court di bapi imenta kan sawan ke swimming pool kan sawan show ke indoor stadium tiga ka jingtai ngau ngipi kam dai tang hang ni andai hang ni surrounding jong ni ngin pani tenang bat ya kani ka nadu pengirung nang tai pilai nginang le shibon ki kai ki ban pen keladur bakani ka kani ka caka hang ni borok we kan long kin ka benta ki kami le kai ki bo ya dai babon ki liang lai ki jingtai jungi kala sedang dai tenang ni nadu nang tena khamat ingin sedang bat kumju ki bangi kwa ban pendap di kini arteli ki bahe ki bangi kwa nomor ta kacing mentoin state of our stadium kat kum ka state ni layak kata mo san posnem ni ladam nyimdan kum kini ki infrastructure ki babiang tela dai ni mangin dan kini namanta kalawai jong ki khon sama jong ki bahe kai tapi lah suatu ke kam office kam dei ke kam ke ba ngiong mentang le no mentala yo no habani atik batik bani yo sanction bani yo bat ngala de announce hapor bangi le foundation ya kanika stadium hang ni bangin siang no du artificial turf ya ka
ya ka fast ground berkata kala ya cekaman kila ada ban submit ya ka estimate na dong sedong bat ngatarai kanum slam syu ba ya ka tairu gin khot tanda no mangin yo ban sedang no mendai tang ya ngangan itu pi mendai ba ong balik tang ya ka artificial turf na mentar ka madan hande ngile ru ya ki Turkistan sitting gallery ki babiang namar ngim kwa ban I ba katai kamadan siliang ka don gallery siliang kamdan bat ngasngon nakabanda ka bit ka biang jong kinong pai kai ru mendai tang kinong ilaka I don kam ki stan ki sitting gallery ki babiang dai na ta ka dawn itu pi ka kham sempor khandian namar banginong tang tof bai kasuk ban ya cakamat ndai ngong pi ngile langsung dan bat ki stan dai na ta ka dawn bat katai ru ngan penting kana pi ba pin CI ba ka kam kan sedang no mentau sunam ngin CI ya ka artificial turf hang tai hapo SSA tambah kalau Navy apa ka estimate pat kawan lang haju la bu lang haju dai na ta ka daw pi ngihap ban ya lang kumta ndai wala kata kabai ka bangakwa na kaliang kujunga kalong banda long kumno mod langila khat tandar mod kontraktor unang dai no man siang no man sedang no ban pengkre madan ai baka madan kan nang ready no tegastan kan nang wan bumili nang bangin yo ban penila kai no man sedang no kili bokel kata ka dai ka jing aju no cuma na ta ka daw man ta dadap nang ni kandon ka jing ya kenduk lang bangin ya keren ni benta kumno bangin penstat bangin yo banyak no cakmat ini jing terai ki barang ni bala don lupa hapo ka budget ke jung labu sarkar pi kani ka long kumba sau pokor dunai kani ka GN complex bat kamadan bat ka sitting bat kini covered gallery bat kumju katai ka fifth ground pat indoor international state of arts kan syong kumba handai punyo kurut ngila kot tenda bat kumju katai pot tennis court kendon ki swimming pool kendon bun ki indoor activities mo ki discipline ki bangin bu antai kendon kan long kumba laipo kendai kurut ka criminal swimming pool ngila khot tendar kumba shipo kurut ini gidi ki major project ki bangila simkhian na kaliang state ka jongi ngongi pi hadin ngila dap san posnem kan long ke ki jinglerai la dang imla ban penbiang ini ki bro dengan dokumen mang simkhia ba chief minister ba government jongi ki colleagues cabinet jongi ki bakloi ban penbiang ya kini ki jing terwa na kabenta bangin wanra ki infrastructure ki biang na kabenta kinong ila kai bat kinong song snong na kabenta ka chilla ka ba ki